abebembezi b'ekibiina kya NRM mu district ya Kikube bacwiremu okugarukamu kukora kampeni z'enjwaha ndiijo ahabw'okwerinda okujanjara kw'endwara ya Ebola omu karuuru k'okugarukamu okutorana chairman wa district EG. Naye ng'ekisinga obukulu mu meeting za leero kwe kubiriza abantu naddala abakulembeze okulaba nga batuyamba nnyo okubiriza abantu baabwe okubeera abeegendereza olw'ekirwadde kya Ebola, kubanga nankubadde twagala okunoonya akalulu naye tulina obuteerabira nti ate n'obulamu tubwetaaga, ate tetwandyagadde kutaataaganya enteekateeka ne guidance oba okulambikibwa okwatuweebwa minisitule y'ebyobulamu. Nolwekyo tugenda kufuba okulaba nga ffe buli bwe tugenda ne sanitizer gwe tujja okuwa ku bantu baffe okubalaba nga beekuuma waleme kubaawo kyekwaso. Dr. Rosemary Nansubuga Sseninda orukurra ebyokuronda obushagiki bwa NRM nagira ngu omu nkora y'enjwahanju nibaza kuba nibakuratira ebiragiro ebituirweho ekitongole ky'ebyamagara. Akalu kaffe kagenda kuba nga kanoonyezebwa nju ku nju ng'abantu baffe bakampeininga okuva mu byalo byabwe, kubanga tumanya akalu kali mu byalo, akalu tekali ku magombolola, tekali ku district. Yensonga lwaki nti essira tugenda kuliteeka mu bakulembeze baffe ab'ebyalo be bagenda okukulembera mu kampeyini eno. Tulina kusala amagezi kulwa tugenzera mu maiso. Ministry of Health ina guidelines eziyatulukize ezitukurubatiraho kulola ngu tuserwire akalulu okutulaba tulo mu mbeera y'obulwaire buno. Ekitugenda kukozesa tugenda kukozesa enkora eya village based mobilization kyonka tukozesa structures ezekitebe kya NRM. Of course tukubaterera abantu ngo okwa tuli mu meeting muna leaders baita abaku organizing meetings ezo ekya SOP twina kurango twakihondera kulungi kandi kuramukyangana kukora ki ebyahaga biki ebyo tugavoidinge n'entebe mu nambere turabarundi kuemera ntwina kurora ngo hariyo space kumara. Kisembo nashobora naza kuhikaho abatezi b'akaruru kurabira hari za radio hamwe n'ebishani ebiroho manifesto ye kandi kugezaho n'okwengaginga media fraternity abakora na TV abakora na radio kubengaginga kurora nti eiraka lyange hamwe n'ebisani byange kusindika buli kakiweka already nteize ebisani emitwaro musanju kuruga esaaha zino kino kujja kwika hali tujja kuterera akalulu edistrict yone kujja kuba ejire bisani byanga abantu basobola kundoraho bantu nambere hati nka hanu nambere tuli kyangwali norora nka enu group egitwire those abo ba leaders bonka from LC1 to 5 bona no rora bona basemerirwe bagamba twino mugisa gwa amani kurora antu tutungire Kisembo as a standby generator biri ebindi mubyebwe leka tugenda mu maiso. Akaruru k'okugarukamu kutorana chairman wa district ya Kikube kesimbirweho abantu babiri barimu Padde Kisembo wa NRM hamwe na Fenekans Timanyuro w'ekigombe kya National Unity Platform. Aka nikija kuterwa 2018 by'okwezi kwa mukaga bwanyuma ya Peter Banoro wabirasingira akaruru aka okufeera mu rubutandu ya motoka. Amakuru aga gashakwa Ambrose Nuwagaba Katoto.